Bradley Barcola to Liverpool, here we go. Selepas menghabiskan beratus-ratus juta season lepas, tapi itu masih lagi belum cukup untuk menguatkan bahagian serangan Liverpool. Kali ini Liverpool spend lagi habiskan lebih 100 juta untuk mendapatkan Bradley Barcola daripada Paris Saint-Germain. Jom kita sembang sikit pasal perpindahan ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So, Liverpool berjaya agree deal dengan PSG untuk mendapatkan Barcola dengan harga 120 juta pound ataupun kalau convert ke euro 140 juta. Asalnya PSG letak harga 140 juta pound, tapi kira Liverpool berjaya nego sikit lah. Okay? Turunkan sikit jadi 120 juta. Okay, sebenarnya transfer saga ni memang dah lama sangat. Aku rasa dah 2 bulan dah pasal Barcola nak masuk Liverpool ni. Tapi mungkin disebabkan negotiation yang sangat-sangat lama, PSG berkeras. Tapi akhirnya PSG setuju juga untuk menjual Barcola dengan harga 120 juta. Apa yang PSG kedekut sangat, memang buat untung gila-gila lah, Mat. Bagi aku walaupun mahal, tapi Barcola is a very good signing. Player yang sangat-sangat berkualiti, sangat-sangat laju, sangat-sangat eksplosif. Okay? Waktu counter attack memang perlu sangatlah player yang laju macam Barcola ni. Mengharapkan teammate-teammate Liverpool macam Florian Wirtz, Gravenberch boleh menghantar bola, okay? Memberikan through ball yang cantik untuk Barcola ni dapatkan dari belah kiri. Okay? Aku suka juga sebenarnya Barcola ni pergi Liverpool sebab dia macam melemahkan sikit PSG. Sebab PSG sekarang ni on the way nak buat dynasty. Okay? On the way nak buat back to back UCL. So harapnya kehilangan Barcola ni memberikan impak juga dekat PSG. Aku tak nak sebenarnya PSG menang repeat. Okay? Tapi sekarang ni untuk Liverpool, yes, left winger settle dah. Tapi right winger Liverpool masih lagi kena cari. Liverpool memang kena cari berganti sebab Mo Salah dah belah daripada kelab. So right winger punya position masih lagi available. Dan rumorsnya Liverpool nak dapatkan Sar daripada Crystal Palace. Seorang lagi player yang berkualiti, Premier League proven. Dan aku rasa Sar tak ada masalah pun nak join Liverpool. Sebab Crystal Palace pun memang tengah diambang kejatuhan. Okay, Glasner dah tak ada. Player-player star macam Zaha, Eze, Olise semua dah belah kan. Okay. Crystal Palace pun season lepas performance jatuh. So Sar aku rasa tak ada masalah nak join Liverpool. Cuma mungkin Crystal Palace yang berkeras tak nak lepaskan dia ni. Okay, kalau nak beli memang kena bayar mahal lah. Cakap pula pasal player yang akan mendapat impact yang buruk bila Barcola join Liverpool. Okay, which is Wonderkid Rio Ngumua. Okay, sebab dia ni position paling best dia adalah left wing. Okay, walaupun kadang-kadang dimainkan di belah kanan, boleh nampak yang belah kanan dia tak berapa nak perform compare dengan belah kiri. So bila Barcola masuk, confirm lah dia tak dapat tempat dekat belah kiri. Kalau Liverpool gagal mendapatkan right winger, dia akan dipaksa untuk bermain di belah kanan, which is aku rasa tak berapa cantik lah. Okay? Ataupun dekat cup competition baru Liverpool mainkan Ngumua di bahagian kiri. Satu lagi player yang tak suka dengan kehadiran Barcola ni, of course lah, Cody Gakpo sendiri yang bermain di belah kiri. Tapi Cody Gakpo memang kita dah dapat rumour squad akan belah daripada Liverpool. Boleh jadi akan pergi ke Man City ataupun pergi ke Tottenham Hotspur. Peminat-peminat Liverpool pun tak minat sangat kan dengan Gakpo ni. Mengharapkan Gakpo ni belah aja. So aku rasa memang ini adalah hari-hari terakhir untuk Cody Gakpo. So peminat-peminat Liverpool, macam mana? Apa pendapat korang pasal signing Barcola ni? Komen dekat bawah. And kalau korang nak beli jersey Liverpool, korang boleh tekan link di bawah.